Assalamu alaikum. Haray mi hiwre kam fopla landi ko jawontre parti jimo Allah taw har ko jawontre parti jimo on nani justice on ko wi kon wo be suspendi congrès YFDC on parce que ko be fala ko be wawale do na jutingo yodere do yo fop meden préparo ko présidentiel dale wi kon en prépare ko combat jano na rewni parce que congrès on ibe wawi tun wa tappaɓe hoore ibe wawi wa finkaɓe hoore congrès YFDC wonɗo organisé ɗon le 19 avril et le 20 ɓe darike ɓe inni congrès on ɓe suspendi ɓe waɗi suspension wata congrès on waɗe fi hon noon taw ɓe waɗani ɗum noon eɗen andi parti politique hedditi ɗin fop hay RPC arc-en-ciel waɗi congrès maɓɓe on hay RPC arc-en-ciel waɗi congrès maɓɓe on ko woni waɗal congrès maɓɓe wo ko YFDC mi anda e parti lanade ka ko parti hombo ko ɓen noon tu woni waɗal congrès maɓɓe on ka ɓe darike ɓe inni ɓe suspendi ɓe waɗi suspension congrès il fou fi honno par ce que ɓe heɓali ko Ousmane Gawal fala ko woni ka ko woni waɗi ene Ousmane Gawal no wawi ardagol YFDC ko membre de CNRD déjà kamɓe ɓe expiro depuis 31 décembre Ousmane Gawal no wawi ardagol YFDC o waɗa élection ji ɗin waɗe Ousmane Gawal présente o candidat yeeso Mamadi Doumbouya e yeeso Mamadi Doumbouya o inni noon ɓe bamba e Mamadi Doumbouya ɓe waɗaymo ko ɓaawo ɓe sekkotomo ɓe naɓaymo ha o hewta ko falaɗo ɗin mo wawi artude e hoore ɗum ɗo fof ko ɓe woni warirde jama on ni o inna kanko wawi ardagol YFDC tawi ɗum noon marsali fewɓe hammi ɓe yii ɗum noon tawi ɓe andi ɗum noon no ƴeyƴini ɓe ko ɗum waɗi ɓe dari ɓe inni congrès on laatotako awa ko hollitugol jamala guenon fop préparo ɗe ko guere molanaɗo narde waɗugo ko leydi men par ce que e ngal ɗo recul goto waɗata recul hiɓe décidi minen kadi meɗen décidi congrès on o waɗay si cadre ɓe ɓen inni yo congrès on waɗe le 19 et le 20 ɗum saria wata déjà minen men ala hande kadi e ley Congo CNRD ɗum depuis 31 décembre ko ala giselu wanno ɗum discours maɓɓe ni hande kadi wata goto respecte loi maɓɓe o mais respecte ta loi maɓɓe ɗum ko go ɗimmum ɗo congrès on o waɗay congrès on si ɓe inni congrès ko le 19 ɓe affirmi ɗon ɓe ƴetti décision ɓe inni ko le 19 si tawi Ousmane Gawal ko o gorko ma membre de CNRD no hooli ko o gorko wono Jakaria o ɓe yimɓe jufluɓe ɓe faaɗo ɓe hakkille si tawi ɓe hooli koɓe goro monsieur Lamarana Petit Diallo en membre ɓe Sérélak on si tawi ɓe hooli koɓe worɓe yoɓe aru ka parti yoɓe ar ko siège si ɓe ari ko siège so tawi ɓe hooli koɓe worɓe yoɓe ar ko siège nden ñande mum ko lagine huwete koɓe huwate kon nden ñande mum koɓe huwete kon ko Allah tun andata ittire mum si tawi ɓe hooli few si ɓe sutini ɓe hooliri armji e mbuuri yoɓe ar ko siège ñande congrès waɗete yoɓe aru ɓe présente o yoɓe aru so tawi ɓe hooli few ono wonɓe sutende Mamadi Doumbouya ko onon Allah halkida e on fop bono heɗoɗe e moɗon ko guere molanaɗo woni arde ka leydi men préparo ɗe ko guere molanaɗo woni arde par ce que congrès o waɗa ha o waɗa kadi ɓayi tun ala giselu arali ko leydi toon hiɓe wawi wa finkaɓe congrès on o waɗay ɗum haray ko hollitugol ɓe jama fo préparo ko guere molanaɗo woni arde waɗugo ko leydi men ko guere molanaɗo si minni noon ko guere civil et militaire on kodiri ɗon ko guerre civil et militaire on ko parce que si ɓe ari ɓe menace gol men toon wona ko Alpha Condé fermuno siège on kon jan waali ñalle ɗum ɗo fillitota ko abadan si tawi ɓe hooli koɓe worɓe yoɓe ar ko siège aray noon ɗo jaman fo prépare maison centrale heewa laggine fo naata e maison centrale ngal par ce que siège on ɓe memata ɓe ko ni ɓe arita ɓe ɓattoro en seeɗa seeɗa ha ɓe ferma siège on ñande ɓe fermi siège o hande kadi aray ɓe heeɓi koɓe faala kon a wana Alpha Condé ko fermi ko siège on ɗum ɗo waɗa kono Alpha Condé woni waɗale en enen membre ɓe ɓen fo e population no jooɗi no ombiti makko baɓe men hino ɗowtude o dictature o ɓe dictateur ɓe ɗo ɓe yaha ha ko ɓe faala ɗon hooliɗo o si tawi ko membre jo CNRD himo andi mo signi tuba makko ma yo ar ko siège o bloque o en hande kadi goto ɗum andata ko ɗon ko hollutugol noon jamalaguino ko guerre civil et militaire on arɗo kondirgol yiɓe hooli kala ɓe hooli tun ɓe felliti ɓe lanni huɓindade jama o minen le kadi mbeɗen hooli miɗen felliti ɓe wawata huɓindade men jamais de la vie on décision
kamɓe kadi ɓe mari décision maɓɓe. Donc ko guerre civil et militaire on arde ɗo par ce que ɓe felliti ɓe ɗanninayi fi IFDG ullere si ɓe memi ko ɗo Allah halkata fi maɓɓe ɗo juutingo yewtere ala ɗo IFDG ko parti international na hande kadi parti o sama kala oyi to parti politique ɗi fof yiɓe andi si IFDG darike ala wawɗo dartagol ɓe joni noon hiɓe andi taw hiɓe interdise konno militaire jo yahata waɗana goɗɗo campagne konno premier imam jo yahata waɗana goɗɗo campagne na juutingo yewtere ɓay tun hiɓe jooɗi ɗum ɓeeɗo fof ko Allah halkidata ɓe ɗe balle heɗoɗen siɓe memi siɓe fijiri memugol IFDG ko billahi ɓe halkoto ɗum ɗo noon siɓe hooli fe koɓe gorko Ousmane Gawa hiɓe hooli fe koɓe worɓe membre ɓe seere lakon fof hiɓe hooli koɓe worɓe congrès on organisé te ɗe balle si congrès on hewti si tawi hollo kala on siŋitubu makko ma mi filli toon tawi hollo kala on siŋitubu makko mba yoɓe ara ko ɗum maison central heewa ɗe balle hiɓe nangi ɓe kidnappe ɗum noon haa ɗallon hiɓe arde ɓe holla en ɗo koɓe homɓe awa joni no mbayi ɓe holori arme ɓe holori jawdi yoɓe aro Guinée si jooɗike ombiti guite maɓɓe ɗi haa ɓe ari ɓe menasi en ɗo ɓuri koɓe nangi comme Mamadou Ceerno Mamadou mo pita on e julde ɓe naɓi ɓen no ɓe sokki Aliou Baye tawi ɗum no yonani tawi koɓe aran kadi hande kadi parti ji ɗin ɓe wulande parti politique ji ɗin jooɗoɗen ara ya hewta ko leykoɗe men